jeste ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na mom kanalu, ja sam Neša HD i danas igramo Spec Ops The Line, nismo ga dugo snimali, da. Da li vam se svidao Lemon Challenge? Da, morao sam da jedem i koru. Mada, ne treba da se jede kora, ali ja sam to malo promenio. Da ne bude, Nemanja ti kopiraš ovoga, kopiraš onoga. Ne. Ja, znači, jeo sam na lemon i koru, sad ćemo malo da skipamo. Sad treba tamo, jel tako? Nastavljamo tamo tačno gdje smo stali. I vidimo se kad ja malo utišam igricu. I evo nas nazad. Bio sam ispucao 3-4 metka, onako čisto vidim da li se dobro čujem. What the fuck? A smo ružni. Uo, disco. Fuck you. Dobro, ajmo. Malo brže. Wow. Jep. Ajmo dale. Aha, malo me zabalo glavu. Dobro, ubili smo ih. Malo se šunjamo. Ajmo. Evo ga, čuli su nas. Jokaj. Dođi. Ode. Ja sam ga ono malo, dok je pada, krnu u glavu. A, jel on traljez? Jeste. Pa dobar je. Meni moj put. Aha, dobio si ti, brat. Umreću. Nemam sreće, brat. A usine. Evo ga, malo smo još utješali. Dobro. Znači malo smo ispucali metaka. Čisto da se ljudi ne vide da osim se smanjio. Malo da what the fuck? Što naš? Vidi ga sad.
Tako se to radi. Ovo moram... ponovno mi zasaskalo, onda mi uzeti drugo oružje. Na vezu uzet ću ovo. Ponovno mi zasaskalo. Kako oni mene stižu? Baš smo se dugo spuštali. Mogu vam reći. Da. Ćao, hi, hi, hi. Somebody... Fuck you. Jebo. Moram se pištoljem da ih krkam. Pa nisi precizan ko ja. Možda nisam ja baš nešto puno precizan, ali ne vezi. Kud? Ovako. Sad ću da pukne, evo. Ne vidi neće. Jebote sreće. I evo, stigla mi je poruka na Skype-u. I vidimo se kada im pomizam. Evo nas nazad. Ujebem ti. Tako. Bode. Samo mi pregušivač. Tako će mi biti stalno. Ovdje je jedan. Sine. Woohoo! Opet moram malo da smanjim. Aha. Dobro, čuješ. Gdje sam ono vidio kalaš? Stvari? Snajper bre! Stvari, zamijenit ću sad za kalaš. A ne, ću ovdje sad vam snajper je uzmem. Sad, ajmo da ih malo pogodimo. Left control. Ovdje je jedan. Dobar je ovaj snajper jelot. Dobro. Da uzmem pištol. Jebem ti, nigde ne mogu. Aha, moramo ovdje.
Ima 69, a ovo ima 100, pa uzet ćemo ovo. Ovo za sad bazuku. Jebanic. Kako dobro. Fuck off! Fuck off! Bitches. What the fuck? Brzo. Dobro. Nije još više. Ajmo. Jebote, sat vremena ti treba da ti napuniš to. Tako. Pa ide bre. Uaaaa. Ne, to moj Lugo. Lugo, nikad se neću ostaviti Lugo. Kalaš bre. Moj kalaš. Izađi ako smiješ. A, Lugo. Space, kill. Bam. Uaaaa. Uaaaa, brat. Ne znam zašto. Al, jebi ga. I da, sad neće biti baš toliko često klipovi, mislim, nisu ni prije bili onako klipovi često, ali sad će biti malo manje zato što počela je škola, a ja sam sad 5. razred i opet mi je zabavilo. Ja sam 5. razred sad i ono, ali ajde se, ne. O, brate, ja promaši sve. Trči! What the fuck? Pušti. No, židar mali. Ali je dobio. Jep, od sad s ovim pucam. Ne, kako je dobro malo. Ovo ćemo za sad. Jebe mater. Ti mater, znaš. Dobro, stavili smo. O, odem. Ode.
se spusti još jedan pa ću ga ubiti. Mislim, svakako ću ga ubiti, ali neće preživjeti nikako. Kako? Osmo to mi rekao. I da, stavljam meni. Da, snimat ću Team Fortress 2, vjerovatno sa mojim drugarima. A nekad, ujebote, to su moji. Nikako. Vidio. Ču mene nikako. Mi zalaga. Evo ga njegov hit. Kako ga dobro zabavam. Vidu pičku matu. Ovo. Ajde, treba vam da idem. Okej. Ova zgrada se pomera. Dobro, vam treba da se ide. Šta piše? Liar Slayer. Liar Slayer. WTF? Jebote. Ova zgrada nakrivljena. Au, kad si ti umro? I to je bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Like, share, subscribe ako vam se svidio ovaj video. I sačekat ćemo samo malo da vidimo šta će se dalje desiti. I odam na pičku matu. Aha, jo. Jebo ma. Jebote. Pa se sjebo. I to je bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Like, share, subscribe ako vam se svidio ovaj video. I vidimo se u nekom sljedećem. Pozdrav!